Mwega wirigiro bwakwa nwithirite orina ka weekendi gakega na rua iri Jumamosi ya tariki 22 mweri jwa inana mwaka ni 2026 nimbito akabu mutharimi kango shwere nkatoshe mwanya ni bwega muno nontu bogotuthura we ni gotwethetie nyombe nteto ira irina igweta kadetune ka Amero kiri mishetho of course and your English Premier League anirikitie kwambiriria na mwerekeria emenyethia na bwathingati ba Manchester nikilio ende ya ukando nitokubangaritie Manto Kathomba yara tukethira tugi konenkeria na yoritho riandikibeto banteto rikianganga maturene dena odena guntu gutigira no kumenya mbicha yongwa miangatene mugongo jwa Amero ni atia kuri atwambiririe na yeige kithomo amu kithomo kiri etugiria wokiria mugongo nikwithite kuna riboti ya uthuthuria yeige ana banini kwithira bakiumaruka shukuru kana gota shukuru kuongeleka mwiri jwa Igembe akiri mushamanio na arimu mubunge wa ishomunge kia Igembe North Julius Taitumu na naunanite kiara na kwaraniria na arimu yeige kwagirithia kithomo mwiri jwa Igembe ningigotegera mobatu ya arimu akenda nakyo kithomo kithira gigikura milione ya Igembe mwandiki wetu wa Nteto Mukirio Nkunja na thuranirite riboti Arimu banterese Igembe North ni batirimanite na mubunge Julius Taitumu skuru ya Tunene Girls kwariria ukoria kithomo nteriji na manto yako ni kithomo na mno manto yako ni kuthamo kwa arimu akua kuma nkumiretene ende arimu thaini ni bakiririte skuru no tewo kuthamo no ntobo siasa ya arimu barethia kuletwa ringi bagenda twanga kwangako mukandika bonde tielela ni bamona kenda arimu barekeria genda tweta boya anyama kaingia hata babaku mbenozi autoeterete nyumeme yake nge tukethra twena different types of atongoria from all corners of this Igembe North na tukanusenya propaganda imwe konto gwe kodena ka circulate kakawa arimu ibarita wako kwena mwarimu tumero kama exhibit akauma Meru akaretwa agwa oinda itwa daido mutindwa na babu bwe kanisa ne oira bukaria bolelete muntu arongwe we mutandawe ne yo bakuritangwa bakwethwa batu we don't do that mwarimu ororenja arenja either through promotion kaitene kaunu witakire moroto yawe yokuri kithomo indi kuma tonyeretene ki aritobara batonyete skuru se university ni bombete kwithira bakiongeleka wonya kuitren kobia no ntobo kwethia area yonze hardship allowance na wewe hardship allowance kinyamelera aria ao ya muntu akiwa inkwenda weta there is a lot of stability in our school ko yari transform kithomo ndeyanda watu kaya na basari si andre school to aya nere ibo nto gwetoka ya school ya lenjoka kumakira na bele since it started mwaka yako ya mbere yone alito batano yuele yone alito 15 yue that yone alito 26 waita doleli utemwano na e utwe na d no nto itwerege ku stabilize na bura kwethe mo ikura yarimo ba secondaries kenda secondary chetu chieta shukira na baita university na manana waita every kanisa waita everywhere kwena arambe professor Mndumba ibera tere to ariko kutare arambe kagwara arambe na batu kologa kogeba wena arambe na batu kologa ibi bwe changira ana baita mberembia ana manere usokariva myageza tu alitobaita university 1600 na riu kiri arimu mwanya na muno barabaringi transfer no ntobo siasa bakirita moko yeyo na no ntoe mwambi no korona mheshimiwa katwa kulinga transfer bwanto bare bandingire transfer mweri yuena 2021 muntu arambere nde twego rutako nombe yata ari unda are Kathanga primary ndero twego rutako no Kathanga tokoendie Rwanda rwa kuraya otie mwekoro musie otie mwekoro go tokoendie kuraya ominyambagere mbi ominyambagere mbesa ni woni oyo obone bandingire transfer mwali yuena 2021
lakini 2022 mweri wa 5 mbere turinga kura Mheshimiwa Tinjei na ararondeta muceko mwekurokwa Andera Tinjei baro andera nairo twetere torwa no twa Mheshimiwa Julius Taitumu noko miandai komposi toro no tu anajulikana mpaka majuu akinyere kwa Mheshimiwa Thainya no ndamuringera thimo mbaitha 5 na 22 twa printero barua ina mwanki na muthia toete aritani there paetete sukuru toko waku mbere bachuna watu bigibigi pange bachuna to beca bakaringwa ngeta pange ngari cio betete ngoeno ikaringwa nyanko mongo asante Tinjei yo security Kuria bure ari mubombo jogia nthi nkomorine ana bateta cukuru ni gutekwa rugiri so igwo go stabilize economy ya nthi kwa yokera ntu ho ndina vision ya githomo gikwa na vision angana baka ndende school kana whatever bakathoma utheri riwa ari kuo wa innovation ya kwenja marinya ya ungu ogera Anthony niga gwatia maguyu kabute yene nkiripotera Miru TV kuma Ntunene Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja Mutongeria wa kiama kia Upeo ninge uri mubunge wa icigo munge kia Tigania East Mpuru Abori naitete na mbere kuria akari gwikira latirine urutingogi bwa atongeria baraba kuromba itebia gisiasa mwanya akiuga igitara mawirane iguru ya mawirane yatina ikinyiro yatina kiguni ikiri akari ni yariki igitariu niririkitie kuthira ninge atongeria bara akari babati kwithira bakithura ni bara na bonekete kwithira bakiruta ngugi ya bata maturene riboti yeduraniri na gutarirwa ni mwandiki wetu Nteto Kumatiania Adams Muturia wa Thirinja uwo kwenda gite ito kwenda otwere oviveti ati akipindi kya miaka 10 we mujumbe otwere limbio viveti wenga bana otwere limbio viverie ore PS na we Mporo otwere limbio viveti we mujumbe wakuza kwa thirikari ele kwa bana waleta tiania onde Mporo kalwa manto morome ngowira kabya vinya avanja kitharene na borehe bionde indareka tetondini 47,000 Mporo kalwa manto morome bweke mtisia twerene kalaure aura kemtiro tomongo aura ezona tira aura dami akera ntamisio bayirwanko imbatke MTC dena ntamisio Mporo kawa university enyabere university erango akadene akaiga Mporo kwa KMT ngawa TTI endana mekidori Mporo kwa na affordable houses sia 810 million ile jana na yotwa iko ba madai no ntoba koti Mporo kwa barabara ya kunate mekidori kunate gatidire road contractor kwa Mporo kawa and quota mekidori ya central inda meretere Mporo kawa inda tarenje stay ya dev nambari 7 keti ndani ya mekidori Mporo kawa inda tara koti ndani ya mekidori ela jaji bakwea Mporo kawa inda tara nduma ndani ya mekidori ela wakwa ingoma ande kwa baloi ake akwenda mono ware torazinewe mono njoni elware torazinewe akwya kana kambere akwya twene akwya madha kainga waloi bala ka megana bakwa mbonki antu beto tonto kule bwana bo ngomba kande gomba nangwa no bala tweto otemdo na nanwe lakini jano kiomu na kuwa mwaka 2017 wambela kiangala ndakwelea ibo ndene yangobi andiki angala andiki biyo wambe 2017 kiangala ndakwelea ndachoka ndelea kireito ndelea ngabana nyokwe ndelea sema ndio baba hebu pigeni baba makofi ndachoka bai lomera kala kirianyowa bandure Mporo ndema kutanongwe no kwero kadurwa owe nombe la kiangala de kwela kumambe mwangambi yo eoro
Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti irina gikabo gya kurera mugongo nontubwa urimi akadetuneka Meru indi ntere sharwire rwarera arimi nibethirite bakinyileka ni wagi bwambura nontubo magaruku jarera ningi kwethira kutina ithima bya rwintere bethirite bakiromba tongirie bao kwethira amuba kinja ithima irinjira ya gutigira kwina rwiru theru rwa gutumirwa miji ningi gutetheria kiri urimi ethirite iuga mbuge gatigati kawari MCA Peter Mutuma Kalembe ninge MCA uriku nwe Felix Kethenji tuo anaria ni kolotanira kiara utathithirie nwathithirie ukathithia ni siasa na cia ilengo anande Kalembe na shumiritie kwithetera na kithetera kirakuga nigiriria weria kwinja ithima 11 indi na ititena mbere kuga kwangaratana kwa utongereni gutwikite ithima bitina kiguni kiri akari nontu ni biathukangire na bwatongeria bariku batikwagirithia mitaratara ya gutigira ithima ni bikwendelea kwithira biribe kiguni kiri akari mwende olaiboni na gutariria Terozi andi wirimi bitori ngorira byatumina antubeto kira kireo tukaija kuikadana kanywa tiga mwananchi baba tumakira mheshimiwa kwa Kethenji kinyangao ga kithima kiu kingaruko ekumukungu au kiu ndatubite ngakeo ngucha white nagachoka ngagichuria ntuara kendo kiona otikiona na kinyagira kiruire nyakio bionde ntulite 11 na ibaga mono nuku andimeti twa ithima ibya tuli gitara kiraito ninda aria MCA wa kiraito ninda thia budget na inda kaira budget we ithima Terozi andi wirimi bitori ngorira byatumina antubeto kira kireo tukaija kuikadana kanywa tiga mwananchi baba tumakira mheshimiwa kwa Kethenji kinyangao ga kithima kiu kingaruko ekumukungu au kiu ndatubite ngakeo ngucha white nagachoka ngagichuria ntuara kendo kiona otikiona na kinyagira kiruire nyakio bionde ntulite 11 na ibaga mono nuku andimeti twa ithima ibya tuli gitara kiraito ninda aria MCA wa kiraito ninda thia budget na inda kaira budget we ithima na ndi baba no ntugo nawe ngai na akuringirite kiama kinene usabite ne na ngabana bairi inga mbicha nande tureire inge ndatigire nteri inge ntito turete kithima ukeja nagwa na ngabana mbere kwa 5 na ugu ngia kwa 5 witho nkurukite na 10 bia ngabana bairi na munya bo ndetho ndembere kigugona kithima kimwe na kio gikundi kia Mau Mau Veterans ni baitite na mbere gukinyiria kuona kioto kiao ora baithirite nabo bagitariria kunyamara bangana kunyamara bakirura uciathi bandegoro Kenya na ndiro mbareo ni kirithirikari Rais William Samoei Ruto kubategera ninge kuruta uteithio bwo kona ithaka kana migunda ninge irina title deed cia migunda anande nkirokini baitite na mbere kuria bange guciandikithia akende nabo baithira bagishwa kioto keo na njira irina mutaratara ni riboti ithuraniri na igitarirwo ni MC Mwitonga. Mau Mau Veteran ni bombite kwithirwo nandi bakinga kana gukwiria kuinga aria baje na kiumia kimwe ake nuntu bwabara batikiandikithitie kwithirwo bari bakwegwa ngarama iria bombire kwithirwa bakirwira egita ria Mau Mau bakiaria bathikire Haya kimane werba kubojo kiripti pelion ya marel kimane wajai mayo kiripti pelion ya marel Kwa majina mimi naitwa Julius Matala kutoka Kabenguria 6 ule West Pokot. Tumefika huko na kila wakati tunakuanga hapa tukitaka kuongelea ama tukiongelea mambo yetu ya mambo ya Mau Mau ambaye tunaidai ambaye tulinyang'anywa mali zetu hapo awali na yule mzungu kutoka British. Kwa hivyo tunaongea, tunaendelea na kuongozwa na director wetu James Njuguna Mauria ambaye ni director wetu, na mpaka wakati huu
tuko bado tunaendelea, hatuchoki na bado tunaendelea. Lakini siku ya leo hii tulipokuja pande hii kama Wapokot, tulitaka kuja kusherekea ama kuweza kufunga ile kazi yetu ya kuandikisha wanachama katika chama hiki cha Mau Mau Veteran Associate CLG. Ijapokuwa sasa tukakuta wenzetu, kwa sababu tunatoka 47 counties, tukakuta wenzetu hawajaweza kumaliza kujiandikisha. Alafu tukaona pia wasee ambaye tunataka tuwachumishe katika hii kipindi ama katika hii mwendo ya kutafuta hii pesa, pia waweze kufaidika kwa njia hii ya pesa hii ya Mau Mau. Tukaona kwamba haijaangaliwa vizuri, haijaorodheshwa vizuri, bado makaunti zingine bado wako nyuma, makaunti zingine bado naendelea na wataendelea. Kwa hivyo wakaomba ya kwamba sisi tuweze kurudi nyumbani kwa wiki moja peke yake kuanzia leo. Tunataka tukule hii pesa. Tangu hata nilisema Eldoret, hii pesa tunataka tukule haraka, tusikufe kabla tutakula. Kwa hivyo hii tunataka tuharakishe hii pesa tupewe, na hata watoto wetu, hata sisi tufurahie, tukule. Kwa hivyo sasa tulitaka leo hii Mauri ambaye ni director wetu anataka kukimbiza hii maneno, tukule hii pesa haraka. Lakini sisi wenyewe 7 counties hatujaweza kumaliza watu wetu kuandikisha. CEO wa gikundi giki kia MMV kana Mau Mau Veteran akiaria nombete kwithirwo akiuga jaujo. Asante sana. Kwa majina naitwa Emma Cherotich Kasisi, CEO wa Mau Mau Organization, na siku ya leo tuko na furaha, tumeunganika na wenzetu kutoka 47 counties, na siku ya leo ilikuwa ni ile siku tulikuwa tunataka tukamilishe zoezi letu la kufanya registration, lakini tulipo analyze tukajua kwamba kuna watu wengine hawajaweza kukamilisha mambo yao katika kaunti zao tofauti. So hii shughuli ya leo tumeahirisha hadi Ijumaa wiki ambayo inakuja. Hapo ndipo tunatarajia ya kwamba watakuwa wamemaliza shughuli zao zote, ndipo tumalize hili zoezi la kufanya registration na collect data na history ya wale waliopigania uhuru pamoja na watoto wao. Asante sana. Nĩ gũkaraja uma atĩ Antu Nandi pengeretie kwĩgwatĩra gantu gakumania na ndamu ĩrĩa kana tharĩkĩra ĩrĩa yombire gwĩtĩka igita rĩa Mau Mau. Nandi nĩ bombĩte kwĩthirwo bakinyanĩrĩte mũno na batuĩka no bakomba kwĩthirwo bakĩgwatĩra gantu. Tena jangi nĩ jau ndaikia kwĩthirwo nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga nkĩripotera Meru TV. Konge na kuri katika Gachagua na itete na mbere gutambia siasa cia upinzani kaunti ya Embu, na aria akiaria itete na mbere kumeneria ninge kumenyera manyere thirikari Rais William Samoei Ruto nikira kuga ni mpangiratano ya utongeria ninge ya kiuchumi, nikira kuga ninge rwangiro karibu dene rutongeretwe ni Kipchumba Murkomen nero ithirite rugitumira mekora kwaraga mishemanio ya siasa ya murengo jwa upinzani. Hii maneno ya goons ya kutengeneza wahuni uache. Leo tukija kutoka Nairobi, wahuni wamefunga highway, wanapora watu mchana na polisi hapa anashughulika. Jana waziri huyu kijana mtukutu anavaa viatu ya milioni 1, anavaa mshipi ya 800,000, anavaa saa ya shilingi milioni 5. Amesema ati wahuni lazima hakuweko. Ati wewe ukisikia iko goons, hakuna haja uende pahali iko goons. Kwa hivyo wanamaanisha goons na polisi ni kitu kimoja. Ati solution ya goons, Murkomen anasema ati wewe ukisikia goons wamepanga kuharibu mkutano, kuliko polisi wadili na goons, ati wewe uende ufanye kazi nyingine. Ni mjauri si mjauri? Sasa wewe Kasongo na huyu Murkomen, it is clear now kabisa ya kwamba nyinyi ndio wenye goons. Waziri wa usalama anasema ati ukijua iko goons
ati polisi wa confirm ati wewe usiende huko, ati uende pahali ingine. Sasa kama polisi wanajua iko goons, bona hawa deal na hiyo goons waondoke. Kwa hivyo Ruto na Murkomen wamepanga goons ndio uchaguzi wairishwe, hata Kasongo aendelee. Na itawezekana. Huyu Kasongo anataka kuleta goons aharibu Kenya ati aendelee na miaka 2. Mtakubali? Mtakubali? Si lazima Kasongo aende. Na tugita na mbere gutegera jara tukubanganiritie tutegere nayo Murkomen yararitie akiolotera leader Mwananchi nikira sieso okaria bodene akuga ni atongeria ba upinzani vuguvugu ya leader Mwananchi egukundira kaone kamwe na mikora akiolotera ikarikaria Omabe na ria atongeria baba upinzani vuguvugu ya leader Mwananchi kwa kujirirwe kwaraganwa komishamani yao ninge bakirierwo gutonya Omabe town na inya garish yao ikitharekirwo na bongwa bagikwa maiya na kutharekirwa ni mikora kaingi akiongela CS Murkomen na retia tongeria ba upinzani batiga gutumira antuba baethe bobo ege siasa. Muthenya jwa igoro Peter Gatira Omunya na Daktari Fred Matiang'i ni baraugire kiama kia Jubilee gitirongika mutongerio kurira giti kia ugavana aja kaunti ya Meru kinyo keja kwithira JR Marete na arungami giti kiu. Nataka kuingia na PNU na chama hii ya Jubilee tumeshikana. Jubilee na PNU ni partner parties. Sisi kama PNU tumesema daktari ndio candidate wetu katika Meru. I know my colleagues are here from Jubilee na wale mengine. Tumeingia mkataba tukakubaliana tutashirikiana katika uongozi na vile tutapanga mambo ya siasa hapa Meru. That is why, as my brother Peter said here, I know that we have candidates in other places. At county level we will cooperate and agree. Na wakati tulikubaliana kwa hiyo maneno. Kwa hivyo mkiona nikiwa hapa nikisema sisi tuko na Peter Munya, msifikiri eti ni mambo mimi nimejibebea. Neki yetu ilikubaliana twende namna hiyo tu support huyo candidate. Ni aria kiaria na andiki ba nteto muthenya jwa narua JR Marete no nenie kurega kunganirwa kwawe inkomenya antu ibegitu muno mbuga Matiang'i akiuga anga ibagwatanirite na Munya anga bethirwo anga Meru anga no baga support anga batina governor candidate anga Meru ke Jubilee na uni officially bithirwo ndi ke Jubilee ndina Jubilee number ndi candidate wa Jubilee na ndi kiria muntu agwithwa agichiuragia kinyantu bakethwa bari no chore oyore Meru ndabwira gatwarega kwibanga batu tukabangwa ni una ndi muntu aguma Gisi akeja akageria kuija gutubanga kairi Meru na akimenya kaba utu kinya twina mibango yetu na twina mantu yetu jara tubangite mu Meru menya na kumenya utongeria bore akwenda na ndi ukaja kwithirwa kono itireno wero kanya miaka 10 miaka 10 we anga ICS yanga miaka 5 we governor na ndi wachoko geta kwerenchana kairi ni kenda na ndi uthithirwa zoning yani we ko wenka ke withirwa igwanka ke kethwa we ke amene kana ukstrandite ja kiondo bia mene biri ugo PNU bado we Jubilee na ndi kiuria gyako igiki imbio yongo egukirwa ugwa ibo ai kino jonto manete na chitirite jore uungia chitirite ni kendethirwa akenda akiromba giti kia governor na ikethira uni chitirite ndomba giti kia governor na ugo PNU kino jonto manete yari Jubilee imbito gwetania ugo bwiri gwetha weke amene gyaku kamenyera bwaku we Munya nani ngakarage gyakwa nani ngamenyera gyakwa aria kirikiria ugite okeja kwithira akarigirwo kurungamana kiama giki kia Jubilee agachoka kiria Meru ri ni kiama kiriko kingi ageta kurungamana kio gokwe uria tukathithia ni atiri tugachoka kairi methene tweta tukarendi guru turani atiri ni ata mu Meru agatetheka oni antu betu imbwirite maita ja maingi muno nkabwira atiri antu baba bethero bachikite itene ke biama bachita principle ni kenda bachigitira yani baigitaniria kathiko kao mbere ugo uthuganirwa na ndi mu Meru twokwenda umuthuganiria na ndi kwina muntu kwenda kwithirwa enaga igate lakini atumira Meru baengasi egwite gigate kau so ikyo gyo tumaigwa bakiwanga tukathithia zoning anga tukagita kinana ambi na ndi ure mu Meru ure ugo kwenda ure yote na ambia cia kugura itike amene then ure na ndi nwe bakethwa bakenda gwikira aria so ikyo gyo tumambuga atiri ukeja kwa gukathithwa zoning Jubilee kana nyage kiama kingi then
kiria antu babwiri kuthithia kana nikeno tionto mane turankathithia igocoka kiria akuruka iri bakwa twakara nthiguru na Meru tukorania atiri kenda batu tumba gutetheka ina tumba gwitira twete twi independent kana tutonye bia mene biria bieku nontu Meru ina bia mabibinge muno indi kuthithirwa zoning kiri uni tikuona ukibua so katu emanto metho nontu nande kiwikyo kimbo tutethia tuone ara twigitwe lakini yango bwera nto chaka ma Meru riri tutetekeria batu twendua tutemanya kwendwa ikiondu umwe ethirwa nande wenu kwenda kwithirwa ikimanto jonthe na eta national na kwenda kwithirwa national eja nturene na kwenda kwithirwa national endi atirunga meite bionthe na nya tututigania bio kwende kwina thine lakini na nontu natu ngugeetu igukaria mu Meru twamukaria mwankanda gike mwisho na tutethirwa twena ogua no te ogua burio ura we no ogua no we una ndo gwitaga gware uningitirwe Meru angakarekerwa antu bange barunga ma Meru kenda gukarate wote Meru bena kuna iro bakagita igamba no bakwenda nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Ripoti hiyo kare Jeff Wagituma agitegera mbuburano ya siasa cia ugavana na aria neo kuri Nigeria aria byama bya upinzani kubuja zoning county Meru kiama kia Jubilee gikionekana kugwata mbaru mutogere kiama kia PNU Peter Gatira Munya kiri kurura giti kia ugavana ilikanwe JR Marete ore mu siasa no withirite kiringa debe siasa cia Jubilee ningi agishwa giti kia ugavana county Meru ni miarieke ningi akimeneria gediere area akari gwatwa ugebwao na kajukao kiri ndebe ya 2027 ripoti hiyo ngwanyo kaithira igituike break ya mbere akiri methai Nteto Meru TV ugaita kuraya nontu twashokera tukaithira atugikunenkeria yangi igikiuthigia siasa 2027 na yangi yara ya witana mbere gutondoka kuma maturene. Come, we appreciate you guys. Taka Mkwanja, tatua mfuko na biashara. Shinda times 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. 40 bob inakupatia 200,000. 100 bob inakujenga 500,000 shillings. Na si cash pekee, bidhaa za kazi na nyumba, air fryers, juices, smart TV, fridge, cookers, car wash machines, cake mixers, motorbikes, washer and dryers, Skygo tuk-tuks na marutis zinashindaniwa kila siku. Ni rahisi, ingia kwenye paybill 440 ama 150 account Meru. Cheza na 20 shillings to 2,000. Changamka, kamata mkwanja na bidhaa, hesabika kama bingwa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the GRA.
tiga uramenya nimbie karikagariria turatora ndoji cheruko kuma michi yetu industries kana nyombeni chetu chia biashara siwe jetirita gwatea kuma kirindoji cheruko mwanka gukembwa ikandoji ntheru itinogwati kiri muntu kiumbe kana riera gwatanira na Meru TV kirirwaria rwa Power na engineer Philip Kichuki CEO Tana Waterworks Development Agency. Tothoji koni rugendo rwa gukembura ndoji cia ruko ni Jumaine ya tariki 25 cia mweri Jo kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia utuko ugakorokirwa Kaire ni bwega muno nontu bakudura metha ya nteto atucokere na riboti yeigie vuguvugu la Linda Mwananchi ni miario ya CS wakarebode na Kipchumba Murkomen na reo loterete atongeria ba vuguvugu ya Linda Mwananchi gutumira mikora kirimanto yeigie siasa. Tuambiane ukweli, hiyo mkutano ya Homa Bay asubuhi polisi waliescort hao watu wa Linda Mwananchi ama Linda something wenye walikuwa wanaenda rally huko Homa Bay. Wakapeleka wakaenda rally ya kwanza, wakapeleka wakaenda rally ya pili, na askari walikuwa mbele, mapicha zinaonyesha. Lakini pia ilionekana ya kwamba, na mimi nataka kusema wazi, hawa watu wa Linda Mwananchi or Linda something group walikuwa wamepanga njama ya kutembea na wauni, na walitaka kutoa wauni 300 Nairobi, na walitoa wengine karibu 50, walikuwa wanaenda kutoa 50 Kisumu na wengine 50 huko Siaya. Kwa sababu ya National Security Team, huyu Inspector General of Police pamoja na ofisi ya DCI alikabiliana na hawa, na ndio ukaona wale 300 hawakufika kutoka Nairobi, hawakufika Homa Bay. Uliona kwamba wao 15 walishikwa wakitoka Kisumu na mapanga na mamiti ya jembe, na wao saa hizi wako kwa cell wanangojea kesi. Mnajua ya kwamba huko Homa Bay kwingine watu zaidi ya 15 pia walishikwa, na wao waliposhikwa wao saa hizi wako ndani wanafanya cell. So instead of people appreciating the National Police Service, waseme asante kwa IG kwa kazi nzuri anafanya, anasema ati IG amelegea. Kama National Police Service na Inspector General of Police na DCI kama wangeshika hawa wakora kabla rally ijaanza, saa hizi tungesema mambo mengine kuhusu hiyo rally ambayo ilikuwa Homa Bay Town. I want to thank the Inspector General of Police. I want to thank DCI and our police officers for taking preventive measures to make sure that the Homa Bay rally was not going to be a place for bloodshed. More lives would have been lost had they not taken preventive measures based on the intelligence report they had. It's a big shame kwamba wengine wao wanaongea kina Orengo, kina sijui Babu Owino, kina sijui mwingine anaitwa Sifuna na wengine, ati wanajifanya hawa ni malaika na ni wao ndio walikuwa wamesanya wakora kutembea na hao kwenda Homa Bay. Wale wameshikwa wako cells hizi. Utaona Orengo this week na next week atakimbia kotini pamoja na huyo Babu Owino na huyo Sifuna, ati walete wafunguliwe, kwa sababu wanajua they are the ones who mobilized those goons who were arrested on their way to Homa Bay. And there are some others who have escaped, and the National Police Service must continue focusing on arresting those criminals without giving them a chance. Let no one, both sides of the political divide were guilty in Homa Bay, and we are not going to accept a situation where kidole inaelekezwa kwa security na watu wetu wanaumizwa. Pia mnajua police officer alikufa, mnajua police officer 4 waliumia. We are not going to accept that situation, and I want to thank our police officers kwa kuleta security kwa Homa Bay, ambayo ingekuwa mbaya zaidi kama polisi hawangechukua hatua ya kiusalama.
tutegere nande yeige meshetho naria ayuthi kuma ntere shankabune ni bashumiritie barina matheta ninge muthuro bakiruria mata ni igeria riao kurigirwa gutumira keni gyankabune TTI rishukuru ya utia na ubudi ogite kwa igitarira ya bare mbeo imbethi ni bethite bagitumira keni ke ninge njira yao gushokeria yeige shewa ninge inyakio chumi na ndindi bamenerete urugamiri bwa shukuru ni tagarire yao ria kubarigiria gutumira keni kira nabo bakuga kwa igita nibethirite bagitumira nontu bwa gukiria shewa biao ninge gushokeria kiuchumi. MC Mwitonga na gutariria Inteto ciina kieba na kirigaro gikinene aria achethi ba mubira bombite kwithiro bagiatwa kieni gyankabune na ni ana baria baciariri o au na aria bakuga ona kithaka kiria ni miunda yao ya giti kenda ya cukuru ithirwe rio. Komodieto metoa Collins Mugaria aja turi Nkabone eje Nkabone na batutu ya chethi ba kira bugeta wa Nkabone Strikers na kieni kira nyuma yetu ikieni getu kira tutura guchethera kieni giki turi aja tuciariri aja Nkabone o twinde turi tuciariri Nkabone aja tutura guchethera kieni neki kuma turi ananyi tutarara tuthithie tuonete thina na kieni giki thai katurigari mono o tukija ora tuja zoezi tukeja zoezi ora tuja kawaida tuye kinya thaa 10 twatinda gwita ngugi cietu thaa 10 cia kinya tukeja kienine aturigari mono twaja kienine tukethiria kieni kiingi turia niki kieni kiingi tukerwa kieni gitigwitikirwo gucethera ikieni tutura gucethera ikieni tutura gucethera micetho yetu nao na tutarara tuonete mandu jajau kou aturigari mono twejire aja on Sunday kwara game opponent betu ya kinya mapema kieni kiare warugurwa mikuchani waja na aja twang'ang'ana mono akwi opponent nyabeta mwisho kieni keja kurugurwa tung'ang'ene mono on Monday toro twandike baruga tukirie principal baruga naro twirikesta gutumira kieni untu bura butarara buthigikite kairi twaugaja kirabu na chethi ba Nkabone Strikers tia tuchitanirie twandike baruga tukinara bandi tuike baruga twandika baruga tuikie baruga tweta twaneganira obicine twetera feedback monka thai tutona feedback turija kieni ne kuma Monday monka narwi Thursday tutirona kieni bado no kingi tururia batu ja ana ba community ri into jabi etha biteu tutethia ri ithia etha biteu mba tutethia batu thaa 10 cia kinya me batu tumenyerete gwija kieni na abakwanda twita gonyo bangi thaa 10 cia kinya kana barenda twita kurira nchobine kana barenda turithia ate mia michetho jara mengine tethia mono okeja kwithira ni urigeria nyantu bathithia mantu yate batere jare goro ituratumite munene wetu sub chief wetu ata guturiria kieni mbio kina thina twatuma munene wetu na captain wetu mubira tu batuma bo baire munene ta batonyo bicine captain araregererwo tonyo bicine kwou tutamenya jara bararire nau ko mantu jara turejire kwirwa sub chief uratwirire atwira kieni kiratanirwe twero tutumbo tumira kieni thai tworia twa reason enough omita Stephen Maronzo ndioria atiri batu daru tukuingirwa kieni giki katwarie kieni wategera na bomboro kiara yani Nkabone TTI that means Nkabone ni community na community tu twajania kati sietu kenda TTI thwere aja yeto Nkabone intermediate primary yecho kegaro yeto Nkabone commercial girls yecho ka dirikare yo kwaibwaga internet Tibet twarto Nkabone community twarto Nkabone nini TTI na twetekeria na arwa tukwenda tutari organized tureja kieni na giki tukegwa wonija icho enda atikire yomera ni jukumu ya kuja kwadia na askari aja twadi na askari bambe batenda uwezo deta munene sibo yo mweta eja haria toka kenda nguge security bara
ya secured pati watondoka na amani tuchwanjirenge ila tukwamba kuteta kenda twetikirwa captain andika baruga kaikia ke principal baruga yau otebu ya geta ndakwira kwina thina kwambiria nande anabankabune no bae amba imaramari nontu mubira jura bekaga amwe bakurigirwa mbeta MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Riboti ikaithira itukinyithie muthia yo ayara tukumanganite akirimetha Nteto Meru TV kango chweni ngato cha mwanya ni bwega nontu bwa tuthura kuma kirini kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Nibita wakabu mutharimi ngulikani oga ulelwa kutungatera kiremetanda kinande Meru TV Kenya kwa mukira Nteto obora igotunduka kuma ndena odena ningo kwendere gita ririega.